aboa no edi aba police station ho nti me wo hwa na me phone bele na me san peke ye e no mo se omu hia me ne me ba no police station e na de eche na me ne akola no koye e no mu busa na no accept e na akola ne se ne na wo ba no aboa no wodi tipa track na fa na ya wote ho a wototo to o se wototo ne se me tia se wo se wo to aboa no bono e bono se bono bia no afa ba ko de aboto bono bia no afa no de ato ho eno timi chichire na eno timi chichire no me politics say the call police station oba no onye vise mpacha ni yes ne de enima dwunim wow ba by obenya be 25 to 25 years no wada ankafo pen na ohu oboa no afa hwi no atwa maame ne boa nti yekọ kan wiye no na ye ba fie andi 3 days no wasan de sekan kọ se me ba no ne fa ye se wo betwa no maame no wase de pepe dabi we peni and fa ne fa panyin nka we peni minti si be pote panti na wode one wedi kan a che blocks ho de to so mienu wa wasesa abo agichiri ne duku mu de kwame anza afra wo ne oba de to so miensa wo de sekan akode nko anu oji minnim de media ye maame no anu ane se wo se minua ne se wo nkyere me yansa nti obe kyere me no na unua ne mpra ne maame no mintimi okay eduwa bisa no nti ewo mu na minua eka kyere me ba no de maame ne nya me ba no eye ne case no no o ka kyere ne se wanya akwanya a ye se ye be fa me ba ne police mu o kakai oba na twika mu o twikai na minua ka na minua na ka kyere ne se won ko fa ne papers embra na omu be fa ne police na kola ne ede kai ne sifie na okoye kuro boku ko fa ne papers baaye nti wo baaya ya amfa ne police no kai no nso a wamfa nya adwuma nti yesi hwa be na atwemiensa na me se kai no mfa nko ya adwuma wo se merebekọ na ekọ bosome na me frɛ ka wura no ebo na mane se asem se yu akwala no me hwa a opese wo bɔ me ka kai no nso si hwa ka ben na ye trotro ni bi trotro type ben na ye yellow because guys no minimum mudi sa na car si ufie na otwemiensa ye trotro de yellow ba wonim car type kro say ye preview say ye TD pijo pijo mpacha na pijo de trotro to ena make say minim guys no mutro papa yo wo de to aso nti eno achi no ena me frɛ mi nua no bɔ na mane sɛ asem se na ekɔ akwala no wo so be man police unu na hye wo bossa wo ka kire akwala no wan kan kire me se obema akwala ne police wanya police no ekɔwi a kire no na akwala ne tifie na wo frɛ no esuma akwala ne se won hia kuma ase enji ne niema mbre no akwala ne se wakɔ mienu nti e ba sa no na minnim ade kro me so minnim omontemu asem nti mire na me ye mafum adwuma nti ewo mu na me da sundaye ehu se akwala no obi asuma no amana akɔgye akokɔ ene kura mu edi abre no woda ye kapa ena me frɛ no da bi me se woda ye kapa nyame ebi o ha utimi sum na abom ebi o nso a embom iti dayem na hu se obi asuma wo ba no obi asuma no se wonkɔgye dai wonkɔgye kura ene akokɔ enfambre no ewo kumase na omode niema ne firisirem na eba okay ena me frɛ akwala no ewo phone so na me wa fu ena me yere ba na me bɔ na mane se masom dai se intimate ho no ma ye basa ena wo se ndie frɛ akwala no na busa no ampa na me frɛ no na akwala no ba fu mu ho ena me busa ne se asem se na mahu etesen ena wo se ampa na ne papa ya frɛ ne nekura se on hia kumase nje akokɔ mbrɛ no abi aso de ye nkwan akokɔ abi e di firisem abrɛ no de ye nkwan eno ahono na menti ase no anti okɔgye okɔgye kura ka ho wo se kura ne de wanka by wo so akɔgye eniema bi abrɛ no mesuma ambusa ne niema korɔ e de na asi ankasa ansana wo de akokɔ no esa suma no man kɔgye bae no bae no me ka kira akola ne se enkɔgye akokɔ no jai no ankasa nkɔgye ena akola ne fa akire na ansana na ye tena ase ye no e ka asem no ofie no ansana menua ne ka kire me se eda no kora akola no kɔgye akokɔ ne brɛ no
Emma wonu kun. Eti den na si. Nti dia si ni se me ba no sisi a wo yare. O yare dia yare. Bodam. Edam. Oye nema basa. Dan a mere magi amano a wotiri de na wotwi ni kai no. Efie ena na wodem. Wa bubu China doors ni nyina sisi a ye meka. China door den what did they do no? What the hama kase bi. Ebubo say ni nyina why ne de to for. E bia no person from afa ne ho pono ne sia we dan no ka. Na ubia say ubia from abefa ho. But obebie na be ha no a obetu ato say ne. Eno kwa ne ade a wo ye ma osusu say na dwene mu. Na sisi a nso no mene no nka. Eti ususu ohumia na adane ntoka die nti na ne ma me ya aduane a die me de ne bae ne se me pese wo kire nipa kura nanka wo ma wo fa akola ne police no ena niema no so a wo suma no ma no ko giye no me pese wo hunu mu se niema na wo gi bae no se ena me de ye okay me ne nu ni asem eti ususu se wo nue wo ba no yare wo ni hu bia na Ujidi. Okay. Abusuan koma no ewa. Enso na esese yitie ni ehunu ba bia eba na ababe pompono. Papa di Isa Sule. Wonua no de Isaka. Na wa wunua na wanya asem police station. Ene omunko ne ko be na wo ko commander wa no ka yense fom gum. Ame ye de o magum. Wasa abo ne badam. Ade na wesa. So no neka. Je waka chem no nti na misu me bisai. Anya kresa. Anya no kre. Let's say. First of all, commit my bisana sambi antana sana matwaso. Okay. Nsomaka. Yo bisan. Wase aplan. Meme sumana se omenko onko jakoko no, ogi akoko no mfie sanye. Bisano, o de hwe nanim na. No na me bisano no. 3 years aba. 3 years aba mpachawane na emre ben na akulani start ya waye basa no akulani start ye no a ojai kai ni twina no start basa no magic kai be miensa edi amano wa fan ya adwuma e ma mia mi ka kire akulani se obi dia na wo mpa ma mento praja maw me ma akulani ko hwe praja no na metwi aka edi man wo de besi fi wa fan ya adwuma questions na obisa no ho yema ya adwene mra ho usa bisa no biem me say mfie mesuma akran so won kwaja kokko no be mfie senie mfie miensa aba na akran yare yen start yen be mfie senie mfie miensa no beba nti wohwe a ena me kire wo se tama akola no kwaji nema na bae no ana me yade ye ne siase Madam Okano akoko no mesua akola nda was 2022 na usuma no kwambe baby ananka me pese be den komo no free ba no so wedi kan abo ko adu say no ni mi se police station wo be bail no but we are say wo kan be kan say fa ne tum no say police station for the how the be. Okay. That was 2022 October no 2022 October na me ni ho. Okay. Na me wo afo Kenya say and madam for back on wo stream come see me here akoko no and me man said dey akoko no o de ka o de ma ka o stream dan akoko ba akopɛ na wonya bi nto wa ha o mbanya bi ba akoko sa akoko na me pɛ no na me pɛ de ne nan ne ye nan no na wo de ye dey o me de be gya na fie ye fie ntafo ho. Okay. Me so ma wo ntafo no bi ye fan se ma wo akola no nsa ne ye nsia o ba no nsa nke se ye num no ye nsia sa ye amamre mo nso no ye wo ayidi aya ye man kwala no so wo ntafo no ye hemfo a ye kusasi okay na me se o mo ntafo nto mo na me mini ho ne ba ye me ba na me suma se wo ko ja ko ba na me ni fie o na me wo afugo so na me discipline so na ogi akoko no de ba na o de ma ko jini srema na o jini da do jini kuma high okay mo de mani car na driver no
friend say no dia de na abedru ena me ma akula no call driver no ho ko gi ade no e de brand my wife ndi be 1 month time kura ansa na me bae wo ni nyina na akokɔ no ofie twɛm na akokɔ no ofie okay nti me bae no ai blocks no ho asama wo ka se da bi o say akokɔ ne de no a ɔno so daye ehun sɛ obi asoma de ba no enye no kra sa se wo so daye wate asam no na nipa wo pɛ wasam a asam bia otimi de yeren eka na wonyine sɛ bi akokɔ no a oba ne ba no kokɔ gye no ebi a mamra na wo de be ye ne bi ate afa ne ba no so enye no kra sa nka mambre no atama magi akokɔ no nke sese akola no ade ne ye no enye se ebeye mfie bebre ansa na de ne eye no ena se me ka ba okay akola no a wo ka no asore a wo kɔ dwon ye no meme o manfo fra kura fra me ka kire me se me mbra na mene me branka sa me ba na fie be ka kire nse yesi asore akola no kɔ dwon ye no enye onu aka se be ka no kura yesi otimi so candle no dia o de anworo fita to ho no obo mpa ye asore de asore ya yesi Buddhism or something so Buddhisms no no kɔ join na wo kɔ asore be ma kramboni na unu enso ye de me kɔ asore wo kɔ asore na me kramboni na nam saa se mu me hunti na me jai kɔ asore je unu ya yakɔ yaba yɛdini sɛ bɔhyɛ yɛ nyankopɔn hyɛ yɛn no wama no abɛmpepepe ɛne sɛ ɔma me ne umienu yɛ ho ɛma asɛm mema wakɔ ba kwankwa niasefoɔ telani maame hairdresser afitafoɔ atrɔtrɔ driverfoɔ ne taxi driverfoɔ pragafoɔ ne nyinaa mechiachi amosronko kwa so ayɛ Nhyira 104.5 FM dwumadie no yɛato din wɔbra na wagye so sɛ no ne deɛ wankasa wayere wo ho na wabo wodi wani kyerem ewo KJT Dubai nyasem ketwa emadwadifo mechiachia mo papa ntomafo ensomadefo bagefo enwifo jene entosofo mechia na magya hwan nantwinamfo ne mo baba mechiachia mo wie pa nyakopon wonhyira mo yahye duada sei na rade nyem nyina madoye na ne mo ton bia no wonfa adom ene insurabosio enguso emamo mabibia enkoyie emfa ema yenyina ene eye general bosume ne to so eye dunkuno wa fempem yenu ene aduonu nsia mu na se general bosume no ye kwa ne sasa hwo bra no asima no aduonu abapa eye donko eho wodonti ye dem live Facebook pacho wodu Facebook ana wabo Nhyira 104.5 FM ye dem live abusuya kese mema Facebook arefo ni nyina kwaba share and share ye empire anti share ma obi emeka ye ho na ye ni dwumadie no mum YouTube nso eye Nhyira TV ye dem live ewo Adum TV wonim sa Adum TV de ye wadzo ye midin e de Ohemaa Benewaa na from Ohemaa bia majewo na fe mache wade me ma wadwada de a wode nante ansa na no yahye na wotwe frase eno nti evangelist the graft ade bompaye fire she na wotwe ase na yenkɔ ne ten ya bompaye Nhyira ne wawurade nyankopɔn a wode umobro hunu no wadɔye adom ye yara wase ajapa kronkron so ma de ache ye ne Ghana ma nyina yatiefo ne ahwefo nyinara o ma yatena se o dwumadi adabe edi Erade woni kokromoti ensa homopo ede wo hye dwumadi ase erade fa hye ase efie na dwokosi ni fie daso na wo de kodu no ma briche biara moye na ma nim daso ene rohiem ne de na asemba na ne boto ne yam na ma de sese da bi ada somdwem a waseda empire no da biara da ye ne yesrew Nazareth ni Jesus Christ de wagidifo nyeme so amen. Amen. Erade ene ede aseda no nyina be ma no ene de me de ma wo de ahye na wotwe no ase no mesro yi wasum na tie me ye pa o say you can lose and still keep playing, but the moment you give up, that's when the game truly ends. Pacho se wo lose wana se wunyanya hwe wa brabom yemfa no football enra akwa de esi nra ikwa ya de siakese wo se yegusu ebo na wunyanhye go a walusu unim se wulusu kopa nanso enya abo if say wunim ne ebesi within the next microsecond bibia betimi say in this life
na Nhyira anopa na me ne big mama di nkomo no ka se Nhyira pa de esi de e ya brabo ma dusua pa kire se nipa se wonya nwu ya wonim ne obenya ntim pa ba Emma wabemu mu nkase obi anya ne de obi edi kan ya ware obi agya menti me ya kachi na we no me classmate oni say afama no na me de da bi o se wo jai bo pe Nhyira say de o mu pa ekoko ankomu jai bo no enye player no to nsafra o mu say mo de mo mra penalty ne de yaje but ye jai bo ye lose ye nyina mo ne mo penalty na anya anye go mo mutimi be hyeje ye de a me ka kire wo say don't give up. No matter where you are, wabrabum, awade animu, adwuma nimu, baby a mempa ba walusu. Yere wana de wo ye no, ewom emfa enso de bia keep doing it consistently with your year. Within just a twinkle of an eye no. Bibia betimi esensesan beba ama wonso ani Jerry opay enti mesrew emfra wade na se. Menya adwuma no ye koswa na ye na mrepa ewo enkunimu echi. Kakra me de ma wawie eno no. Enkomo pi na pai wo fia na enne no. Ye hye eye ne ye tiefo nyina bo se Mustafa ya wo papa de ne ba ye no. Ye de ne be ko hospital. Eti ye de ye wo ha Yene akokwa edi nkomo a ye twen si edi Mustafa beko hospital. Mustafa baya wose me. Mo se me yare. Me nyare o. Me de krata bi be kire mo mama hu se me nyare. Eti mame ma na kwaba. Na me misa no secretary ben no di be dia dance ye kire se won nyare. Me sraw bomode ayi wasum tenaseko ma yeni enkomo. Baba, what is say? Bibia ye boko. Jo. What do you name in any case? Mami ko Mustafa ho. Mustafa. Now what to say? Bibi are fine. Now what's a one yare? One yare. Adentia. Eric behind the mic the mami na said you see Bobbe si gumisro na more ding. Minti the entia was a one yare no ase. Genti na also one yare. Papa. We need to papa to about say. Madwene nko yie mame eso mi ofia ye ne ma e fata say bia boye madwene ye adwuma okay now at the one go school because we do SS ahodo na class no obi a wako SS dia fe na wusua atworo asan sua kenkan say na ma ye bi okay this year me nko bi but me am to Busa. Odisua de he kan. Bible kan. Baby adrun de Bible ah. Okay. Eti wonyare. Akrata be ne kura wo no e de ade a. Acho we me na me describing. Eno na odi be prove abe kire me say. Ah? Mike and Stella and Tom, me bow, big mama. What's the one yari? Ohemaa, the person who read the book. Catano, a front and back. I to read him, even so yari and so yari. Sound. I would have only read. I want to do from Okay, evangelist. Me name me Albert Candy, by then, no. Naima. Eja. Onkwaso. Pia. Nyame hira. Na watwemu nyina Awurade Nyankopɔn fa nkyɛwo. Amen. Sa de wa ho ofete no sa na we ye yote. Amen. Naima, ye oyare bi wo ho. Ye fa ne silicon. Okay. Silicon sickness. Silicon. Enkoka silicon because silicon the material ne rubber. That ye fa silicon. Okay. Sickness. Okay. O sechi a. Eye yare a e wo so a wunnim. Okay. Physically wuhunu. Nenye nipa nyina na ehunu agese obi a o side eye. Okay. It's all the side eye ne hwa. Me hwe na o yale 30% of silicon sickness. Okay, 70 ne there. 70 no e normal. Okay. But 30% no yale. Okay, mama he say Mike no e there. But mama me can say. Say what dey yare na sa me. Be a crata and a crowd anymore. Facebook for Madame Mamma has a fair motive. Almost I want to Mustafa Nka. And Tini, just say, Obes is a mic and a mammy, now your contem. Anya Kasaka say, why?
krata ano peja kwosoro na mehwe animu wen abusua bra behwe bi na beye mu dansefo peja animu na mehwe animu ne animu ni woman headline ana medina e wosoro no kasa kese kaka na mehwe de medin e na wosoro no aha de atoso me date okay the awu kind no one kind kesia I can never attest to the fact say we say wonyare matias madam enti kind kesi na wiase nyina hu say wonyare na menya woneko anya sa de hospital no twum tan ye de obeko mate oya lenko abusuya tie letter no krata no mpacho tie bi. My name is Isa Mustafa Sule. I come from Boku in the Upper East region. I'm a Kusasi by tribe. I'm 25 years old. I completed Narango. I completed junior high school in the year 2015 at Narango Junior High School in the Upper East region, and completed senior high school at Boku Senior High School in the Upper East region in the year 2018. I was a science student. You was a I was a science student. And my elective subjects was physics, chemistry, geography, and elective mathematics. That is my level of education. Kind uncle. My greeting to the entire family of Nhyira FM. Long live Ashanti region. Long live Mother Ghana, and long live the whole world. Thank you very much, and God bless us all. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Abusia me batobo krata no eda Mr. Mufanto so na wo bia hwede e wo krata no so ne nyina ye nkan mum. In the name of the Daniel no e ho na ne wo. We say lastly free ho ne bra. Pacho montene please turn over. Uko school yema exam paper ye tro PT or HSA PTO HSA PTO HSA please turn over turn your paper over free so ho bra na me hade. Lastly my greeting to the entire family of Nhyira FM. And what ye that's it yenko. Long live Ashanti region. Long live Mother Ghana. Long live the whole world. Thank you very much. God bless us all. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. In Jesus Christ, the Lord's name. Amen. Amen. Ebi wasi ha, I know you're there. We, yɛntwerɛ na meka sɛ ɛyɛ Buddhism no. Buddhism no so de kakra kan abusunya bra na yɛn nyina yɛn kan mom because ewiase no sɛ o de obi wura ba bi na o kyerɛ o sɛ da bi menkɔ hɔ a hwɛ ma me hwɛ de kata no ɛda so Facebook no ɛyɛ Nhyira 104.5 FM, YouTube yɛ Nhyira TV, yɛdam live wɔ Adom TV start free wudin no any date ni biem na ma woni so na me hwa de. Wa na de bai, wa na otworo yi. Sa. Otworo ho na na ho. Me tworo, me an me tworo no ofie. Wa na san be to aso wa. So wo de be kire yen. Pa twane. Yen kwɛ. Name Isa Mustafa Sule. Date 19th January 2026. My name is Isa Mustafa Sule. I come from Boku in the Upper East region. I'm a Kusasi by tribe. I'm 25 years old. I completed junior high school in the year 2015 at Narango Junior High School in the Upper East region, and completed senior high school at Boku Senior High School in the Upper East region in the year 2018. I was a science student. My elective subjects was physics, chemistry, geography, and elective mathematics. That is my level of education. That is your level of what? Education. That is where I stopped my education. It's education.
I love you so much. Thank you. Thank you so much for that love you have given me. Who gave you that love? You appreciated that. I'm beautiful. Okay. Let's say you say okay. That day you praise me. Okay. And I said when I was on my way coming, someone even praised me. Okay. And you know now die when it was what that must say me can't say won't fit. Okay. Oh yeah, move on. Thank you so much for that love you have given me. I'm joyful and happy. Okay. Lastly, my greeting to the entire family of Nhyira FM. Okay, yeah, that's it. Long live Ashanti region. Long live Mother Ghana. Long live the whole world. Okay. Thank you very much. And God bless us all. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Okay. In Jesus Christ, the Lord name. Amen. Abeja for money so amen. Amen. Okay. When I come home now say no ye dey no kan ne enko. We na ye ba ha me ka say me kosum na me but we English manya na me kuta touch phone. Okay. Tracy who meanings kakra. Meanings and to dey no kan letter ne ho aka kire. Yenko. And that is the reality of all things in regard to their nature as such, power as such, entities as such, activities as such, primary causes as such, environmental causes as such, rewards and retributions as such. As such is also. Such as such, they say power as such. Okay, as such as say. How their power is. Okay. That is how it is. Okay. Can see na me sa on send me no bi na me ko. From beginning to the end, truth is the light. And this is our title when we are reciting the sutra, the book. Okay. Dedication to the mystic law for causes and effects to manifest. Yede ho emma Emrano say oye papa oye fa. Okay. Oye bonia. Oye fa. Oye fa. Bonsama. Clap for yourself. The Obana kind brofo ni nyina opeso che say. Brofo Obana kind ni nyina wo say. Wo che wo nyare. O say, na say nya wo se wo nyare na wo tworo ye. Wa tworo wa kind 2 pages. Ani mu ni akire. O say. Chire mu de wa tworo. Me nim brofo ntino. Ah, mente brofo. Kura. Dabi. Manko school. Da. Dabi. Me kodru P3. I said, not next day, Kaka Mudi come who they will better. Until I come, my name is Mustafa, no say. Was in the deed Mustafa. And one out you. And one of the And it will ban or Yare and now one Yare. Yare. Mustafa, we are now one Yare. Raminim Yare qua or Kadi say. Me dear me who said what's the what dream na ye at the ye Mustafa madam what's the what dream na ye I dream the ye madam if you are in India now you're then in dressing way now dress it now by you were looking very handsome and then I'll show long sleeves now the club tea goose so and I know your style be yes style be yana I want them okay now only jacket we na yemi jacket ayamishi eti Mustafa dey na menye me ma nko fia na mfa nko hospital se o ka se ono onyanti aside ne die mbeka na metie wo letter na watwra ba no entimi enye wo nkwa enfi hospital nsem matiase madam why appreciate ye pa me mani age ho but ye pese ye boa wonti enne wo be ko hospital mate madam what you say evangelist wonu me adwene. Yeah. Because long live Asante region. I like the way in the grammar, no. Long live Asante region. Yeah. So, can you describe that word Asante region, long live? Can you describe it for us? Let's say, peace be with Asante region. Okay. If there is fight, okay,
in Ashanti region. That means there will not be Ashanti region. Okay. It's we the human beings. Yes. We represent Fantastic. Silicon no. Ena No, a friend baga we so can't get Mustafa. Me hunu say no kore. Onyale ba me enko hospital. Why? Obi aka so papa wonim onyale. Say ya dig konseni anka papa ko yare chen. Because obi abo ira komo se menye no wakọ no maduro. Na wo so bubu ayi Canada kam mi enu ya ka yale ndia ka papa ko yare chen. Eni aja se do ba no ko ye do so ko bi. Na so no ye ba hwa na ka. Wo ba ira komo se menye no wakọ no maduro se mi wu. Ba de tali. Mpacho. Adana asamna mitwa so tietia sa no. Na wa. Se me ka se me kire mu di ntia adunu ba ye no a. Nka menua no kra aka ho. Muse nansane na ye ba ye meti hu kakra. Na mchesa wuni ana kan wanti ubewu. Tie. Me pese wono ankasa wa ha nka be me de pa. Na nka ma kire asem no mu ama obi afu. For now. Big mama, who can so kind later new year? We who say? Yeah. When you say I told that boys and that boys need you preach what it. Can you me say obeka say won strafan. Oh sir. A shot see I the preaching in the now. Fa Yesu for no. Most one na no can you many free no. A fan say munye obi a na need the no the hospital for so edam. Oh, I know we hear you. What I come asem? First in the name. Two boys have maybe a shallow area be shallow no preaching or coba. What's in the hospital for most and that okay. And Mustafa. Edobaka Hospital, what? Myself now would the mistake as such, power as such, and the quack on the what say letter no Edobaka Hospital, okay? It's yet quiet, you also be checked, as I say a show. Why? So would you too? Oh, okay. 80 Abusia Mustafa part 1, 2, and 3. Ya de nebeko hospital na after that no ye be mama hunu nia akosie enyina enkomo atoso mienu e na ebe misra yi wasum pani behwe bribi ekoso na emaya wo mo pankete kete ye ka bibia ankoda yi wonu mu entie 17-year-old girl wo kuraba aboduku no awabo no ye friend ye mfita what a AC mu an badana na so mimi sane said ye na wo de bai mame want to say bibia eboko oba no wada aya kasa kese wate na o top no hwe bra soro kakra akoda die hana bra babaje no na ya wa wo ne so o nice pa sanema papa no onye no mame na minti wo nkan ye watade ne ye hu nyina yie na fe minti wasem ana baby baby no oh baby no you very nice awo wom say won chechere say wo sere won chechere ne hu nso kura ye era akasa metie o ewie mampacha ewie de boko kasa kasi o na wo ba no na mini ho mampacha ewie de boko na mi free atwoma tachiman okay na mi ko school e wo JHS na mi gina akoda e hu fe jem ko jem o suma fa ne foto no why so ni mu ye na ne ti anto pa cho yenko pacho na mi gina JHS 2 ana na na next week 6 March na next week 6 March asana 20 I said 2020. What did he? And I remember Monto Mountain Camera, Ben what me I can say. What did he? Who did they? Benku. I send him more Casanianco. Last year, no 2025, no 6 March. No, because 6 March. Anna say, can say, I'm quite yet. And Madame for be quite. That time now, would you say?
JHS2 timu be ko 6 match obi e prepare to ko yuti ana madam for bi de me call barbering shop I was in Chamboso until what me call na me call yimiti ana barbering no near friend Jerry B barbering shop near friend Jerry B nipa na we na barbering shop na de Jerry B nipa na we yitiri or the same Jerry B okay until ho na me call yimiti ti me yimiti we na de mpe eti menu so open until oyi wuwie oyi mi cat ben na wuwie me chase no utwase no said you mu yi ha ne nyina no wa Japan pijo kaka wa ana me die so okay ana o ka kire wo sesei o ka kire msi na ni jino ho me ho ofenti wo pe me ana me so me pene so hey what did they say jaka na konsa pepra me ba ha me mu obi adabata na mabu once wa kofi what yeah ana wo pene so on what grounds nyina so be na original de pene so obi a wuko 6 match a wuko yuti na babe Jerry B e hu so won fe won ye me fe enti me pe o ana wo ka kire ne se wa pene so o ka ne sen na wo ka sen o ka se nani o ka se nani jim na obehwe mama wie school na o ma me ewu ame ma me wo nyina mso e wo village ho me same school na wo kwa dada na nti ma me nua chen enim na ma it is a woman away ma me akasa wo nyina mso ba na me ni ma me nua na te wo no itu woman me nua na wo te ne nchen a wo ko school achan manya nti yesi so ma me ne ho mfa no o wa adwene mu ha wa no kre no kre awiemfo ba ko yuti na be she lay socks twetwe besi wo ha na ko ye left to right wo se Jerry B say wo ya da me na me so me pene so ha to aso e na ye den to ka so pe wa wo se o be hwe na wo jitu mu na ye den na me dit ana na me kuta key pass ana we o che me number ana key pass na ye dia yam okay ana me so me jeni number ti me ana me yimi ti me sa ko school ana e ko yesis menti na yinu ne Friday no say Friday aban na me ko aban school nti Friday de ye pon face breaker ye nsua hwi bi ana me sa ko no ho no bi how ko pe de that time now ko de ko star boyfriend auntie o ko star boyfriend to aswe man I offer me it is school na wo ko now the phone ko school a teacher for yeah the phone be mo the phone ba na a teacher for yeah ye de bia ye ka a teacher for ni ye de o mbetimi de but yeah na nu ye yakoda ba ko SHS ni akoda wo gina social media no blame a secondary school teacher say wa me phone na phone wa gide o pese o de ye fa ye enum ne ade ni enya sebi mu fancha mi o enyansafo bi no mu a wonu ni abada ye comment e wa akoda ni video na se o na ga na ko fa JHS2 ni at the phone co school on what reasons eti mama first break na munsua hwebie mu no ana no frɛ wo ana ye de ana me koye me koye ana o ka se menti ababin shop na okwaje indomie mienu na o sha atade ben na me school uniform na blazers and skirt and top blazers ewa okay na blue ana okwaje adwane bra me ne madam fon ana edi ya na oyi drink mae drink ben na ye malt okay ana oyi mae to ko sa de wadam fo koye so onu na ntwendi onu na mama me hu barbering shop on okay twaso nti me kona na me friend no ana can I say okwaje malt ne ebre ana Jerry na down for ka say oni me madam fo no mpie nkodi nkomo Jerry ne so no wadamfo bi ho eno no ne wadamfo ne pie kodi nkomo so we dey who di indomie ne malt no ha ye
ye do you. Okay. You are near to a TV. Okay. Anna a Jerry man when I down for no a PA. Anna when him have it says. Yeah? One, no, she's go at her dear. A boy. I'll say blesses. It is all about rock ride, just our fast runs. I'll be shed nation, no me boy. I'm a baby a short vest. Ain't it a day now? What Timmy would die a barbering shop? Barbering shop, no, I a kid to be a dime. Why a dime kid to a beer on only demo and a barbering shop. Okay, into a dining and a barbering shop. Okay. Into on Moody in the new and I know so young bedroom, no, do right inside. The mirror inside the one. A horn commodia ben a course, a yadena who's one over that or car day, nay, a day not to wrong. A tana check, na a. All right, I said a tana check. Yeah? What's it there? I said a tana check. I didn't not tana check. I see a bar or so a bar on a. I can't say, a no offer a shop on a man, no one near a girl be, and a honum, and I get no coin, ye, and a wine che. Until I get any free in chain in a tanache. To a cast, Anna also, or how many come across one and vicinity. Dear course, no. On a cast at Tanas into a slamia, meaning having says. Crammic I many. Oh, yeah, then on the way, now shut her dear. One a roy. One a row, ye blesses no. I'll be ye. Ross now shall see any be an Artiano. Now we shall be ready to fight. There be no under on the shim, Panamisha pants. Ain't it a one or no die or no damn pressing? I heard you only die about pay. Sometime or no than I a virgin. There be no never. Hey! Hey! Father na da wachi no pejade no ba yi bi da wachi so re gina ho abusua akoda ye kanasem no abaya no oni o wo 17 no wanya de ayo me 2008 abaya ye kan ho asem no etu a no nufu a no anantu a no wadatia nyese bia me kase woni bi se bia da bi o enye bibi se bia akoda te se Benedict oba na funu ne nufo ne ade yi ebio eti transe why they break your virginity pacho eno de na mi so te se me ba na ma wo no no ana me na down for bi be fa me tete me na yen fa unka Mustafa unfa ne kwa na wo so te se oba kitikiti ya woda hai ami sem ne wa pa ba mpese mi twaso and then the part 1 be shed na kyerɛ yɛ san to aso me pese me tie sɛ na wo yɛ virgin ana there be dear na ma wo yɛ virgin that's where I want to na me kwatena am na down for nchen be bo adumasa me ti ma me nchen sa na me di nyini ye ti me di 16 years na bebu edumas ye o hono ana meko hobby hoko ye den ye to say we ye ana say time ben anajo de bi na anajo na ye wia okay two ana make me we ma de ni na wie ana meko ase ni because na 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 mu ni na ne ma mu ni na kwa ase ti meko na meko hu baby ana ode empe esimani oya dey ode epe me too ode epe esimani se opeme nti no ati bebu ho na wote nti na me ko school edumasa ho no me too ana because say you matinti ho no oho de ofa me ba ko pe afi ofa hin wo kwa yie na se na ko no de mpesi wanim che ono so de mpesi wanim 60 years na o ka say kasem pachu mate na se wo fuche wo di chiche on wo di chiche me boa ha ana no so kasem pachu yo na ye de no ne o dai e break you virginity
Onu ne breaking. Eye den no no da hu na yi na sinti ye den na ko hu ba bi ote mo ehn fa no fa wo. Okay say na na naus mama wo we can say bo food. No so you sweet tasty. You so dey tasty. Ha? Tasty. Kasa so you so dey tasty. Ana na me gina kwan ho. Ana onu ni pejam me kra me hu kra ne pejam me nsa. Na me nkwatena kem ti. What's na front on it? It's not front. Okay. Ana enti me kwadi dan e bae no. Na me de kwasi wo no. No ana obisa so pokra unni me fie. Ti ade akwakwa kire onu ni fie ho no. Ana otu kan na de me ekwache ni fie. Nti na de chie no. Ana kan se me ko ho no. Oko hin. Me ko bebu ho no. Wa na ko ye wan frɛ. Aha. Na me use so phone. Etu ko na de mi ti wo ma me. Aye na me ko ho no. Nti me ko kra na me sa me ko na woni wo no. Nti na me sasa me chia be fe na me hu na e wo kwan mu wo no. Ana kan say waka say ade esisia na wo ba na. Mam si de bi. Ni sisia na me ba. Na me ba sa acha kakra. Ona osinya yo na ha sin na meti. Na woni so phone na opel phone Samsung kitingitin de ni bi. Na opel man na ono anka se ko sha sin man. Ti me ko school bi ayi. Me ko school bi na me frɛ no. Ejiska. On de na o mama miska ko checha me painting na ya. Asam na ni me mama so ana wo mama so na kenkan. So I'm listening to you. Me krokro. Ba tan bia ni hwe wo ti a. Wo be krokro fi se wo die we rep ba kokra ni. Ni akase wo bi hye da yire wo. No no da wa bra wani na wo so me wa chene kora na beti ahye me no. Ah? Rep ni mo wa na wo Yasuma mo ko di dwa na taxi ni twa na papa wo di de say Jacqueline na uhitna front na bam and wo do ko fie and na ye den no no break your virginity kan say me ko ho no some say nsin na de chinye no na so wan kan no so na de chinye na ko na wan ko to no na wo hia no say wo ba ya cha na nti wo ba ya cha na wo san do ko fie ina ye de cho no no da mpre do no say ba ko pe ho na me de free ho ba me na ho no wo yin sa to aguda enti baba ni ne fa ba ko pe wo sa dan ni mu no na ye den o fa wi no ka san kire wo na wo so ye den onda wan ka hwe an kire me eno say ye wi me hyehye me ho me kra kan say madam fu no kra no me hu no na me de me di kan jan nti de na esi na ye den na nyi say ye den na ba no bekita wo na menya na men ko boy ne ho bi boy we no one was say what dem music cry akoda o hye suku atade na woni no wada e wo mo convince no so no wa na wo ne ho de ba do bedem oyene despite bibia ne pasa hwehwe no ma me na me ne nkasa what me watch you kasa me tie wase me ya ho no what me watch no yenko e de na nyi se ba me pokra minimum price minimum me call school madam ne oni ni shia mpredo do say first day na ukodi indomie no a o ma moto no mbu su wie ye no mo ye de mbe ye wie ye no u free ho no sa ko hobiem achan sa o ko mpredo say eno no ye me no to so me no e free ho na ma ko biem tuni na shia mpre no achan e na nyin say di ba ye nti de na si me pokra na minim kra se me ko school ana me madam ma na wonim se wudi ubanyem kan se ni bisa wasemu na wonim se wudi ubanyem wa wonu down na minim nti kan se me madam ne frɛ me ana oka osma form 3 ni na okoto pregnancy test ana oka se me nko washroom na me nko Johnson farm brand ana check ye na meba o wo ye no be ma no beto akora ne din ni ntu ni din pem ni o ma no chop money pachode bi enti wan he akoda no kura wo no
ma me nia ne me wo fa ana me nana wo ye chi wo ne be ma na hia na wakọ be ma ne ho he ampa wo ye chi wakọ be ma ne ho bachede it be find out say wo ye chi wakọ be ma ne ho amenyo den for me me nko no ho nso be ma no de say e fe ni Jerry B enna me ni Jerry B. Hello. Papa, ati say. Ipachaba nyanko pando mo. Na ada na obi akoda wode na akotu sukuu mu. Wusu yi wutre won sa adwuma. Wo be yi ni ti, wati bi akoa na no, ade na wura de wo hye sukuu atade. Ene nada. Pacha debut. Ya sama all kano. Efa baby Ejira ye na mente wonka me pa chaw pa. Hello. Ni tell. Me pa. Asama otimenka. Asa. Asama efa baby. O phone no aye de kwasare Mr. Onyina ye na mente ne nka ye na mente ne nka papa. O ka ba ko na ateko. Enti se ubegina ye Mr. Ogina ye na mente wonka. Hello. Papa mi tie wo. Okay, Mr. Musa enhwehwe no emfa no emame na wei ayadupa na mede ma wo na adupa mede ma wo no mepa cho rapid improvement pharmaceutical ana wono makwakofa defendral cough expectorant edia ba kire se ewa no papu de achew pa asi mu abonu kuhu wotimu se kire se esi mu ma woye hu hwe nyeye eduro betimi agewo defendral cough expectorant me pa cho wada chest congestion wo so boy cheko ama woye hu hwe a enyeye ewa ana cold wohwene mu nyina sisi edro bia ntime nyewu ana dupa wo betimi anom na etu sa ewa no ene cold no ase no eno na metron de ama wawie defendral cough expectorant bepacho abofra nyanya mfiensia wontime nom sa dupa bi afenso wakwakofa absor albendazole tablet ade aba kire se yefun yade pa de se yefunu no emu wo emu tutu ana wote ye wo yefunu no fa bia ana so se bia wontime na wanum wato ye bibi kakra bia no wabrɛbrɛfo me kan fatigue no mepacho absor albendazole tablet eno na wohia ya wobubo bi sese eno a ebetu ase de afiri ho de amaw hye no so sa wei nsoso no abofra wonyanya mfie mienu a wontime nnom baatan a ana oba wafa furu nso adupai enye emfa maw opeye nupai bi dia obesbehwe akira kwan na obehu yen rapid improvement pharmaceutical ye was Spintex Road ye ne Royal House Chapel ena ebohu fra ye ne nkyeremu bia opebia no ye mfama osisi a 0536 661 432 0536 661 432 na ye ne wo eni enkomo Jerry. Hello. Afedi wajina ye. The pattern na otimenka. Hello pattern. Mete won cafe kasa metie. It's say. Asamo efa baby nyane be. Ena na me o si no is squad no ana me ayen has medicine better. In pattern derby. No in squad. Ba ne say na wo akwada we a wati we a ebasa woni bi nu phone woni bi wose woni ne da wo barbering shop ho eno na mi bi sa wo barbering shop na team entina me da efa na me ye betim so efa ti Debbie, quite sorry. Say, Martin and Kaya, I just say, meet me, Enyano, a year. What's it on squat? I don't know that. Oh, boy, I'm just school uniform. Hey, wouldn't me and one kind of queer? Huh? Me na mechanical. One now kind of queer.
Abusua syntax tank ye tank papa wunya bi sifie na serve as a reservoir de mawa ebeboa wa ma wo hu enhia wo bibia mu ensuo ho ye dene a woje was to bi de agum kama pa hye no nso ma me say ye tansi kama ya ma ne Ghana weda no na eko kama ya awia bebo na bono no empa nsuo beboro no say de etia na etie size ben na wo ho beso kala ben so kra na wunya si fie ho no atu se ebeboa ye kala bia bi enu ntimi sere wada bomadian na frey number na fe kire de wo pe number no 0244 335 168 0244 335 168 channel so ma me say ye wa online shopper eno nso e wa abefo ntentan no so obetimi akọ no akọhwehwem eno ye syntexgh.com o to syntax tank bi aye ahwe ye de na achechide da so no nti ye ahwe na oseme mo so nti say ye de no e strong and afi e tough enso so Alicia Deco and Trading Enterprise se me mo so nti say bronya chede promo no wo gusua ya kire say bronya twam wantwam watete niema no so WCs ahodo ni nyina watete so PPR pipes no watete so fittings yate so union nso yate so ohwe akira kwan a ye wo adum ye ne Star Oil filling station no na edi hwene mu ye number obetimi afresi so na na edi nkomo no 0558 063 836 0558 063 836 na woni entwetwe nkomo tap send se wo masikamani aye fofofo enya fei na wo hene bepoto wo hu bia ni download the tap send app no krobe so na wo ya trese wudi sika ba ya odin USA Canada UK baby beba bedru unya download the create account ma wa wo ho transaction bia obeye bia promo code no eya fa eye Nhyira FM ehwo ebasa ye beche bonus wase me mo aso nti say eye secured easy fast and reliable the battery mu abia maka nyina no wase tap send papa no eno Jerry. Hello madam. What you hear dia? Send wo hye suku atade o, se won hye suku atade o ba ne sen na akoda, ye wo JHS2. Wotimi de wotadua ene ne daaye, me ba firi mu aba. Ho na me penchire mu no. Me pacho. Bibusa no anka JHS2. Also obabiwi. Na de ni nyina oho no na yeti ni facho tim kakra bisa na mami se na mami musa be ma be ana one ne fem omo threaten ama be ma na threat be ma no threaten me o fem ka chem se ni se na onyem no enyem dia hello hello Mete won ka o. Me pa cho ka chem se one be man ka chem se nyinse ne nyame dia na nyinse ni wura no waba no ane bo ani na nyame ye ana bo ani tu kwan ana me akiri na me obehu Gina so o ha de wo ka wote Mete fama be ma be no mama na frɛ no oba madam fi because no one share me hey wasi be ma bia frɛ no say nyinse no be ma no pokra no onim ne number ka kyerɛ ne bonidi ne ne nkomo Jerry. Hello, Nana Kia. Good afternoon. Me too. Bema Bena, Udin Sano, Nene Quatina, ya. Now, Nene Tia. Bema Bena. Dear, no, I am madam because now won't share me. Meaning, now won't share me. And to know Frau, now I catch you. So they'll bet me, I share me. Debbie, and yes, I know a casa, a chruby. What friend catch me say? Yes, and the Denny, dear, won't ye? Namen now, Neminium. One and I are ray. Oh, my man, Make I say, Bay, Salan, one and I are ray. Or can't say, Bema Ben, our quartan, and one baby hotel or no mamma. One at one time, one more. Hey, Rabba Cassanami, I was a media wrong. Ha, me. Yes, the man is and me, who cares in quite trouble. Over say a dear ground. Ah? To be could not hear to him. Ha! Over say you will see a dear grown. One would say, you know, we are about time.
munse nhunu na mutiti sukuu dan mu amudie titiru ye wiemfo ma ha ade nsamfo no Bama ikasa wase wasan kokoktra bema foforo so wo de one bebu taxi driver wa faw we ya faw wanyem so asa ni nyinsa kotra bema so bema be ya bema no otitechima ne feni saria me paso onana ya we onana moti bema no mo pese o be fio because onum wi enom tramo eni nti o mo pese sa bema no ena one ne betna na me no tempo kwase na onum wi nso hwa ne te Mekete. Una na ka tira me say, be man nu wi ni tramo, eni nti mo mpe sa be man. You can enter. O ka omo onana mo ka tira me say, be man nu wi ni tramo, to mo nya sa be man nu ofio. Kono me bi say say, beba. Me bi say, be man wo susu say, woni akwada ite se mpna, ana sa de yin. Pepa time, be man it me strong one say, so wonam kwampo no what say. Yes, me plan is on again now. Obobo me dia na said the baby who baby so be prame. Patch me to media man no same no. Wo kwotena ne be man nchen. Be man wa wo ye na not na me no nwane ne ko school nti me kwotena omo ma me nchen. Be man ba se mo ko na ye ntro me ti me de be man number man. Me say wo kwotena be man nchen. Me kwotena omo nchen. Woni be man wadada. Beman pachoda. Hey. Woni bema na dada. Bema salia debi. Kanokre. Woni bema na dada. Enye sa. You see the worst part of me. Woni nada. Woni na dada. Kanokre. Salia no woni na dada. Kanokre. Ni sa woni yemwa wo. Akoda kama yo kura wo. Kanokre. Woni na dada. Kanokre. What do you need to say? Jacqueline. Kanokre na yemwa. Woni na dada. I can say. Hey. Na me nyem no. Na me de ko kwatina omo fie ho. Na woni ne dai. Na wafu aba. Na be ka me I say 1 month. Ama wawo. Ama me ba be wo. Me kra ma wo no ye me CS. Tio, ebe ka 1 month am wo be wo. Na ye de na salia no da. Salia kra me na ntena ndu 1 month. Ana me kwada isi cheso. Sunday, tine Monday na mo de me ko CS room. Me chese. Salia no ansa na salia no ne wo beda na wafu aba. Ai. Na wo onyim. Ai na menyim. Ena dia sem na salia ka kire wo no dae. Se na e jeru no on won hweme on face camp nti na e salia na na ma miska. Se no ma miska ten na me ne e ma me nyan ne koye aduma wa Dubai. Ti me ye aduma no am dito tankwa ne niam sa do di dwarim ne saponi bibia ono ne kapre krende. Ese dia sem na salia ka kire wo no dae. Salia no o Oshamu ye area mu hono. Woni ne kokotena ye ntidie no ka kire wo simple wo no dae. Oba wonyimbe 8 months, ha? Kaso obebua me ama you can say also obebua me ni akra no. Wa akra no obebua. Do ka ho ni nyina ye ntro. Dia he na ye no kra. Wan kasa he fa na wo. Me pa che me wo ba bia me pa adwuma bia ye. O ma sesa ono oba no eno o ma me boys bi ma o ma me si boys bi na be ka che ne say ne baba ne ba me nchen ento mo ma chimi na mimi wo ska o ma chimi no mo nyi miska. Omo ba omo sesa me barber shop ono ma nyina me no ma nyina ene babia me da ho no ma nyina almost 200 million. Omo sesa no ma ni nyina la. I'm say my bob because me call mama befi me mama mu etini pemi o ko ho da ben no wa wawie ya na na wonyem da bi na me ba Jerry Ohemaa allegations na wo raise no de wo kan nyina twam ba bia mi ehia mi sesi ya akoda na wawo no na oye innocent no esese one ye hu na akoda ne papa sese wade atum se sali no ene no wada bi enti esese ba bia wo bia ne de wo ye bia wo jan na wo ba na ye hwe one ye DNA na ye hwe se akoda ne ye wo ba ana sa nya wo ba ansa na fei no secondary matters ni nyina ya hwe ne aka
baby I'm one day this is next week in a meeting yaba. Now, Because I'm person ka me ba honum na ja me ma asem de wa ni abo atu agu. Me say me ba na wo asem we on say eya ni brisamo there's a child at stake akoda bi a we innocent ni hu wo mu bi enti Jerry akwano papa ni debi okofie ho oma onana ne si debi abo ne ba fie no ma pam no ana na obo ne si nisa ne ne dia uno no onye mo na mo asem na tincha to amena bo pese Jerry wo se wan na catch us akoda no papa ba fie o onana no mekuta wo wo ye no onana ne katem se do osrami a me de memra enti omo tweme na me di buo ma onana no ana me ko ofie ho no me ko no dade o so komia ni kuro bi na ana me mani to no gana se no fa komia kuro no ana onana ne katem se bo ne de obafia no de bidie botoko abetwiro ha na twiro ho na omo yusu di ya adwane no no ndo ompe bo ne timantam ye no hu bo no katem se mo oti ni fio bo ne susu ba fio no ma no ma pam no ana bo ne so atrat Jerry meba me de me hear the chow the harm has already been caused me the chow say hello mama now what to say me did your Ohemaa o mama Ohemaa me pa asking bibi aya boko de Yesu adom ada na mu wo ho na batai woni akoda te na watimi ama Jacqueline age wo nsam akofa asem kese se yaba mama ada wo ma eni so bia me ni akola ntimi nyim nsam because they need the kurana me jana kakra sa akora no wo bedidi even kachima president school wo mu nyina ya me nansofo akora ni akora bia wo ko school mama me to me noda ni am ye madwuma every day me manifesting today na mama woni bibi eya akora ni free school ba ya me ye adwuma e wo kaje fi Dubai enti wani onana wo be post school beba no ni jet ka ofie wo beba no onana ye aduane bibia mama no mo aye dai edi enti mesha akora no ebi me free adwuma me be no na akora ni fie meba na akora ni fie ni e confirmation center ni akona nso na waba enti we na akora ni fie mu be week or a be 2 weeks ni wono enti wan ya kwa na nso ye na me ba wo mi apani ye fere na koto ye kochi ya na koto se ma ko babli shop bi ma asam na me start ya ma mo ni timi tie ye bi ba ni ka no nukure bi ani wewo ma ko eye saloon babli shop bi ma ko wi se Jacqueline pa boy ye dey egu kwana no eti ye ko ya no na me si no akwa no ko pari tira me se public shop no enie eti yanya dai yanko ho eti mi ko ya ne na Jerry no eti akwana no wa ye litiri ni rasta eti me ko ya na ye ko bo mu bra me pa cho ya re Jacqueline e wa ban ni si mi nu Jacqueline bia wa hana me se akura yi so me be ya ba ha wa hu se ne pa blogu ha aye dia na asu wu Jacqueline bia ya dai e wa wo shop ena ne ho ami ko boy ne ti danchamo so new site e nwura mu baabi ena ne ho ami ko kulo mu ho me su kulo mu ho no enya ade ase me ko ho enti gai bi ena me hu no me ko boy ni nim ne danam de ma asam tu na nim ena me se bra me silaw me ba gela me ne ti me ko adwuma woni wona na wo fie me se wa ba ba che ha baabi ena wa se na boy ne ya fira ne sei ena me wa se boy na yesi matiti yesi afani Jerry P na we yitire wa ha na boy de say mama san na tia dia me de boba ko na samu kokora na afra ni wa Jerry P ni nkyanya enya de tu obeyi na yedan amamo enti mama nka ho ne yanko mama me ko ya bra hu sam de ni me bra a there be uncompleted building so boy na yi na to double shop one uncompleted building ni mu enya wa nka mo fu nyina ate me nka wo ma me wo mu kwaso na enya me tamama nchia ba enya me dia ni fu adwuma wo ho papa enya me buno enti ho na enya me chi no
and I'm being about to my police station. I'm about Sabra, no, you send a crying on my. Mama, that time you know. No one, and then it's there, they didn't call police station, and I'm because you a case, some a bad girl. Baby, were hard. I want to shut them. It's me to my child, when the master may be a day, and mammy be called by no. The way I see and you see area one, Simon is Sudan here, and Clown will do room. It's me to my child, me come up for. It's me then you call young woman, yes, Daddy. Me never today. Namin Sanya day, and Mila, Yanko by in your day. And Chin, Mamma, I tell you, you're in a Babylon shop. Me near my Yaviano, may come in at you. It's the police for the police for 3. Niana behind Canada, you will boom. Ya koi meti ho omu bie na police fo ne ma search ni na be ma ni so ni mu ada di wo fi o se one prima police fo ni wura ho police leader akone badge ani ne watch na boy no atete no when wo mu nya boy ni ye dan e chi ni wo mu de ni ko shemu attachment police station na when akon wo mu ka ni tu ya ni ade boy ni ko shemu no mi gira mi ho boy ni na fi ngam wo ba na me so wo bi ba wo ko school that time na kwa no I think 16 years. Ah, one year planning saying, yeah. I said, your man, me say ya baba boy ina. What Johnny told them on the South Pole police station. It was slow by your man. Young and ancient, and I may come and I could see a plan woman now what the studio. It's yeah, and madam. And I'm just a look to madam for me. Now, Jerry, a shop one Makwa in the near ma. You're putting in Yamabia, and you're global for what new offer. You're sitting down all year, you know, with my hand. It's Yammy so about that dino. What would be near my day? A grab on chain, that young cook young for you will be near my. Minister to me. Jinaso, Jerry. Minister to me. Mamma me bow, Jerry. I day na woo cassa mammy, any aquadebusian aquarium, mammy so on call. Mamin, Asiamino. I know Catcher me say, well, there been Kawachi. What say, one mark where you will near my worth 200 million, 20,000 Ghana cedis. Mamma, I see one call. Why now? Or 2 boys, Marco 5. At the barn, who fear. At the car say, ah, Yahuso, Obano, a bad boy, no, you do, Hano, and I mean, new side. More than Chemo to Krum, or 2 minutes news as they were to Moboa. Now, Hana Beba Baby, or Boa, Minty news side, Mitty Krum, allegation, no clear free, Mamma, and see one coffee or hay. Pepper, me. Why it's not so mobile, Honor? That was no, my many police for the bar may be PA, me call private. It's me bear now, police for perpetuating Edna Manimonum. How much boy you are with the continent, I mean, in here, dear SE. It's me bear ni muka krano. And now Obi catcher me say, Sister no, you don't say, the Baba be show. Now, on our cover police for a bar, your Baba chair, match a clean in the corner. Ah, the Baba Bay, what did come my cousin and the Baba be anymore? I'm on my question, I can't the Namano. Or more question, I can't the man, meaning, or more bomb on it. Boys, if you want money, now a groom on the bomb, man, you say, these are not the woman. Jerry, me back, Mama. Ah. Jerry, me ba. Auntie Hannah. Hello, mommy. Miss Rose, Kenya tia Dubai na wo de asem we ye ni biresem. Echina, enya kwadan kwa mono kwa meko. Yese ma onko nso akwa ma asem aba. Miss Roja de wo ye bia na bra. Na yanhwa ne yemfa yentu ye ne ehunu ne ebetimi ya aboa kwada ketewa na awawo no. Mama, ka me ka bibia me na sisu kakra. Te wo kan mfrafo yi su kura no a enko entimi nka ma ni ntwa. Eti ka wawo ba de won bia no wasane mu egu ho. Why? Yes, ma some no. Ama wo boy ne kura no. Amena. Nothing. Na ore TV on NTA TV no we dey fa phone na na ani nkomo mama your boy ne kan me say lu ku bia ni wa your boy ni no we je ko company bla ni mama na e ane
Hello, mommy. Ese, Nyankopon ya adom a china wanka sabra. Why? Hello? Mommy. Wanim Nyankopon ya adom a china. Na fedie wo bia no yenhwe ne yenka. Ema ni mfiri ho. Why? Ma, the person be face boy no. So we dey bra, we dey get him say wo beba. Because of one was send abelabo totally. Me say, we dey an say bra, adwuma dey wo ye yensem ti we dey bra. Why? Mate mommy. Jerry. Ohemaa. Next week na wo hye me ne dey me pa chaw e wa chiri. Nyankopon ya adom a china ne wuku ya da ya bomade ya na bra. Na yenhwe ne anya DNA no sa akoda ne nya oba fa utiri kwadi. Ya oba so aseye di a wo mu no aye. Maame no so o se o mepe no. Ye wo ka no wasam wo ho. Ye wo ye no be mama bebu kwafu me no ka ne boko me say bra na de wo ho no yenka ma ne mfiri ho. Ohemaa se ba ne be di ne kwa na me nya adwuma yo me so ma boys na teta me no ma dis mo chin wo de wo ba allegations ya wo kan ye be ye hwehwemu na sampa so wo ma fa one ma ye be gia ma wo anya mo pa cha mo nya hwehwemu na mo kɔ de ntemo so wonom na mo kɔ buta ma se se maame na anya boys no mo ponti me nkyere me de menya me se bra wo ka ho a ene ye betimi ahwem na ani wo a me kɔ de ntemo so me kɔ already emu aha ena wo de yakɔ se o aha na asem ni si e we ni na fa ya boa wo yo ti de Nyankopon aduma next week ne de me se ewa na wotwe ya mu producer na obekasa jade wo ye bia na bra mi jaya nye yi mi jaya ni pa na so bechi me enti se me finish next week da ben mi pese mi ma ko wo di me ba be do Sunday mama na de nkasa next week ne da ben Monday me ba be do Sunday to Monday there me ti me aba okay mate eye woni akoko da empre ne da bre eye be ma na wo kwotena ne nchen na ne ko da no de say sa ai kwasa fasale atoso mame what the number mai number no chro ne fasale akoro no pa cho no ko enyo no ko ba ko so wa asafo ja wasam ne de wo ka no ja de wo ka no na so ye hwemwe ma sa wusu di bi wan fa ne bi okra na wase no udi kan sa wo na wo mom kra na ye kan ka nti jai mem point bibia eye Ohemaa me ka ne kwa chiro ga no me say me ni nya ne na no o de no normal the bag bi ba to me wonim say wo kɔ ne boy bi wo asafo bo ne say o to ajeja ama ne nti no o pese o kɔ jade ne ba o kɔ boy ne da enti ma ne mfra boy no o asafo ne mra no so ne ba twini moja na yenye sa die ne no aya Salia yi Jerry ni free so ye kan ya asafo wom Salia wom wo do ba ko tru be ma no ka jenze wo ko boy wa ba obo ama fan bag bi ankoto enim guase akwaba ka se she he mo ba Nyankopon ya duma hwana ma bai no oh me chese mo se Nyankopon ya duma ntu kwan wa patrapa ya enjerem de menye wo se hwana ma bai no Hey. Okwa asafo, utwa mbese ba bebu taxi driver. So wase what dey asafo what dey Ohemaa e be se le bi se na se bebu dia na wo kasa na wo 16 years na wo no 16 years se wo say ese am 17 ana wonye mu akola we bosome nkro ti bebu na wo be 13 14 na wante di o ma me kan ye wo boys na wache wi no one wi ni bi da wala no brother akwa no studio wono mama na wonsam ni nyina me pesa wotena se ho na wode awusane ni nyina mugu okwa fa so yira ye ne ade se be ya ye mfa so bo ni mo bebre sabi ade no kamen se time na be so akwa no ote wono e wa beka ama ya te ase mesrew okay you need free so transport okay osa watch by na bo no me see watch ben design ben
What's it? Apple. Menya ode, so because me obi a menya ode. Maybe so. Besa wa wo choose. Menya ode. Ah? Wo ye be ma be na usa ne nada. Me won. Aye. Abusia me di na chi aye ntonro. Na mama Faith, chese. Enro nketua edro no wotafre no ne eyi yade na firi ho yade be na etete wo stroke yade eni mama me chia wa wie ba bia wo bia Nyankopon hyiraw wanya o kese no ntere wa hye mu pa Yera Faith Homeopathic Clinic yeni nkomo kakra na ekoba asem no agimensem omukra age omonsem doc me mama kwa ba ejo so baba asem ya age nyina ensem mama me ben kusifo mo ba se ne dia ha me timini. Just one of the numerous cases are appropriate. Yes. Oh, yeah, just one of them. We are believing God say, one child after the other. Now it's me about Faith Homeopathic Clinic. Okay. And from the prophetess herself, Dr. Prophetess Elizabeth as I report to my Edema Obia Otiena or Shay Babia. Amen. One say, I finished soon, I'm on fire resolutions, but one of the things I'm confronting ye cry, ye be sikasem home resolutions, ye be relationships home resolutions, and Juma home, but health resolutions, a nail. Oba African continent, baby, I ain't time planning our health, Africa. Now, dear, you say, and you my planning in ano health no kwana yem planning it in be boom na say the planning in and with Faith Homeopathic Clinic as part of activities I yen wa fi we obia obeba ya so ye bia ya show ama ho to we no ne ama health plan on say yesu edu ba bia osaya de we a oseko enkoye biom na de chance ama over the years ye hu se nkofo be brave the ma ya be repeating hono ignorance the oye ya de aye ne bae no okwa no asan akotom e be a lifestyle aye their former eating habits aye on daily basis okay enti enioma compound na akofa ya na ediaba the Faith Homeopathic Clinic say afi we mo ba na ye hwewa ye ma health plan one kasa will be follow up plan your life. Wow. Now health no ya chiro ya saw ya de wie no ni ya chiro de obeya consistently e be ba be usu no ban na aboa eyiwe fi ya wiem say de enkoba say the bia na nko a utwa hospital kone aba onum no sa no afi ye yisa ne mani na afri ho enu ti de abani pedua ni ma wadwen ho a won tese there are times kwa condition bi timi betra oni pedua ni bo hu say wadwen ho a won te ase obi krampofo say before na eye no but a fair condition be autoimmune disorder. Okay. So when you autoimmune disorder, you tell say your immune system is just a ball who by now a preventive diseases, you know. On one case, be a compromise. Into no foreign agents na a ball who na just a no fighting. On no back on air fight into when your enemy within. Wow. Or put our pomade. Yes. Into a cobasa uber third drubianum and ye juma. Wow. Say yan restore immunity now. A drubia benumbi and the pediano be fadia quotia. Instead say or the quotia say a virus, bacteria, na parasite crab bomono. Now wono a fight it of nipediano. Now for be black cosa to be any ama omoya be chronic. Ya really you are by nature no and your chronic disease. And say your chronic diseases. Okay. And I say we are communicable, we are non-communicable. Say already a communicable. Okay. And I idea I know that communicable. Just inside, for example, diabetes inside. HIV you decide. Okay. Hepatitis you decide. Infections you decide. Okay. And then dear, any dear fat internal friend saying fluid exchange. You decide. Okay. But say obi any day odidi anajo ana on hwe ne diet yi no be nya yade e felesity yade no eno no decide me nyi
This is the oya unya miss me ko yebi. Didie no se me so ma nhwe me de na me so me ye no abia. Enti e fin say a lifestyle disease. It is how the any lifestyle disease. And now say wakote. Bonya iba ye didi aye no menyan kofo didi esro ne fom haphazardly. And kofo a treaty or we say OPD attendants e kosro. Wow. Because akonya ya de on timi hwa mane meku no ye so ba no besa ne ho ya ye enu ti na faith homeopathic no ye so de no ma na cha tatai fabra ama wo jonso tentem fabra ama suddenly o say wo be ma na fon ay kitu bi fabra na ye moa ama oba say menses no about twice in a month bra na ye ntumi mboa wo chika se no ehye wo ya ama onfini nyina hyehyew bo hyehyew eya na ye ka ulcers ankofofo say stomach ulcer ankwa na wo okay also it be to me wa chika say ni mu bie na emu hyehyew o te sa onfini hyehyew bo hyehyew nti ye ka ulcer nye stomach ulcer ankwa na wo want one ye funu kra enyo yem say anu your stomach ulcer there are other ulcers that take place in the body aha enu nti no so when your condition bia as sound say na won te sa na be yes ana a faith homeopathic clinic we chef de ni scan o 36 nerve endings no be bia ya reni wo bia ye behu ye ni chiwade aka e be ko e mabium be bia wo Ghana bia wo hwe ewie fa number no sisi a na frame so one cry fair number we 0540 710 940 0540 710 940 and I say 0244 58 59 0244 58 38 59 ya read beer account bia oba that's right no official that's right you say they be okay na faith to me particular clinic no ya ma yaresa no ayefu entane no anase obi wo ho be ko no ho na ya sa no de chechire no ho an so be wie no anu na ode ama no kra no na sa be side effect and faith to me particular clinic no ba ya do ahye mfidie nim kra na amana yi ho information ni nyina wie no first na edikan yen say detox ni pedua no okay because he me say wa fa ba bi bebre na ma me bi ba ye o tena say o say doctor ni no ahwe aguo the card no na ko be 20 something ya de be kan ho etwa be 30 wa china bre tinipa bi sa no ba o say detox ni pedua no because ni akukọ ni system ni no ya de ko kan ho a if Dubai for man say men can just detox now can want yeah true okay if you live in every pedua ni okay aha so say dwe no say okonom na say dwe na ntima ko say o ti o ya okonom aduro bi aduro na ntima ko say tipaye no sisi awo nipadua ni ye den abefi e wo moja ni etuba filter ye twesa fi ni nyina afi asa na administer ye de no enti ese bi biara be biara wo biara no wo de no ade e fe no krankro e ka wo to new distractions in kwa oni so bi ho an body pains and joint pains no efi sa de no so obokwa kono painkillers ahoduro and ye de ne bo den 1000 2000 obokwa kono so so one boosting immune system na sa pain no enkoda oba fe to me particular kind o chef fidie nim na fidie na akire before so obeka wasam kra ni ye ho nti ane sa ni twa adura ye twa do based on condition ye hu ye eso ni adura ye twa da ho da na ba for the gases the woman no okay in trying to ni akasa oba woni na prince oje konom da bi oba ye hwew escreen ni padua no na ne ehu aduro na ya wose edema no ane sa na aduro no koni padua ni ma e ko straight organ ko na ho kire no tuba no make a crave no once adansidie enti sa woti so bi dia adansidie for faith no na ma bi oba ye na onya ne menses last 4 months more August ending more onya ne menses but oba ye bi toxic padua no e ho na menses ne ba 4 months onya ne menses oba ye bi toxic padua ho na e wose ba ma ni pie na ma ni be take over and be so biara obia no dey fa chronic condition when you know pressure no diabetes no or typhoid no say eba award the answer award the tatare na si ampane na yesa dey aba no e na bubuja enta for mo ho ye na beje okay and I fan to ha I remember be ye na beje say be so biara wo china bre wo say wari mfe bebre ni oni be ma ni hia wo be so na nsuo ni nyina say ba bonten say bi nka bi aba ho no kra no obi wo ho ni nko hia say dum light no num light no dey infections bi eguo no asefem nti uba ya vaginal steam ansen kan 9 na nanom no mpu
By the end of the affair, I'll bear for council. Okay. I'll bear for council conventional. The 2 bar machine so machine STV. Sabi, come. So the steam I spicy up. Oh, I'm going to know I should send it. And that's spicy. We are now ready to be so about more from how many number of Master Santas and Hinokobi. Okay, Timo. Until the kind of the young Kenyan. So, in Finay, Yano Chica Seno, on Sunday 83 to Nice Chichono, who are bringing you didn't cholesterol, a building up. Yeah. A Bassana Friday peripheral artery disease. A Bassa arteries, no, the Mojan and Nemuno. A Bayana Rebefia, Mojanin Tinim dear for Sunny Common, 2 hours or come aboard peri. A boy, a dear friend leg cramps. We don't send the calf now to now what you train or why any ya. Nina San Yomoya and the bar, Baoba, ye detoxing pediano, machine or the fish you account, me a mauno. Okay, Ritia, I never be a kama. Timis offer number this is yes, uncle number 0244 58 38 59 0244 58 38 59 to go line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 so now cafe to me particularly case in Ronketwa esi mama say won kasa kra ha ne focus on beba nti e twem oh me de ma ha over de on beba omra na o ka bibi say obabu a wura wa na o hye biara. Oh, send me working experience. Working experience. Dumkania for no. Dumkania for no visa. Working experience. So do when you be share be any so share. Can you hug? Consulting room send me here can have the Mama Faith say wono do patron ne ho nti wono on ha ne ho say unim dada. Fitete te wagira na so ache o maze hospital ni be pie mu China. That's right. Make sure 1 minute and say number no na. MTN number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59. Ati akrai osotium anti conjunction ope. Okay. Bobo so phone na de o man be chere old asida clinic bobo abron sign na chi ho. Okay. Okoko for the land managers road police junction. Takra de e di adwuma o Anaji police station o. Ana kuma say ade almighty branch kese pa. Santas ahinuma kokobi 18. Okay. All right. Eti mama baby obia ye chia opa ye Faith Homeopathic Clinic and ye call ye no. Baby ye dream no. Ye twa ye hu kakra bi na ye je gaton de no kaka ye koba. Je aka de nyina no ye beto aso e de amamo ye twa ye hu masese a. Adwade hima ye nkwae. Sorry, mommy, and mother had you 104.5. Yanko. I was saying, DJ. Download app na to phone so in the process maybe say promo code ayedian no about Nhyira FM ahye e basa automatically no ye chew £5 and €5 and ye more Europe so America na Canada ye chew $10 for free o send this cancel ye nto we tap send it there no fee hey they just say o kan yo tap send papa no yeah ojo what's on this channel okay any mam check them some from Kaish, a soon tap send party jack, Mama Riasian can you? Hey, Memrandaba, Afa, Pachama friend. You know what when you say? Masoya, yes, Nana. Not day. Sebaby, I'm a tea to me, and I'm over fast and miska. I didn't count what the see will be snowing per discount. Oh, you're the buy and so amico here, I won't send me bray. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan of baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android o, so kuta iPhone and once I download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ayedian. No about Nhyira FM ahye e basa automatically no. Ye chew £5 and €5 and ye more Europe.
So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masoya yeshino nana. Nade. Se baby ameti ye to me. And me ofa send miska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yenso ami ko yi a ehon sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. We are safe for na baby obia. So what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phones so. In the process, maybe say promo code eh no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumase! Can you feel the beat already? The Love FM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or food-a-redere or killing or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire Love FM family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The Love FM Fitness Walk 2026. Ramian Nantanantuat. The framing master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is Spreaker, Airbody West, is Spreaker. A inside learning, Kama. Okabi Rohani Spreaker, a Kama Pa, Yenjuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We are man who large salary ho as market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntaabo na na ye de adwuma no. Ye nyame adwuma we are seeing near mesesa no. That one we are seeing na no. Na what ye nya machine be friend moving.
ye di bi so ba hanti nyame adu ya trehim e wapem so ya ayeye adwuma no ha obu de cars mako 100 kwa ba wonya ba bi de si ye adwuma kama pa wa mi wie school no na me nya school anka meko pasata na fie emu odin ti nyame na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto adwuma mu am bi su adwuma no mi su adwuma no so wie no wanye maburo obeto afidie man bi shop no yede ede mame ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame aduma etima ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum bismi nya ba bia ko bom paye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma ti me sabe bie natural science say psychiatric hospital most of them minimobia start processing the first touch is say I'm control myself. To see say we are conscious of yourself yeah we enter make us all starting we say we hwe ni din or throw ni din kama the world see can ni din or we be can be free ni tribe semi ade no we say sebinka enu wakakra ana ye cycle ni here bibia betimi atoto na kwan okay the said na mo kan papa no so bia I was here boa no because so no well what they only saw you saying but be I know kakra bi na help and be cry counseling bit me boa okay so be o person open ho dey normally na ye time mo counseling na hwe enyoma e koso nti eno so eno na ababa yi dey Friday no me was there Thanksgiving no mo dey ne buy but mo dey buy me na mo dey invest so in fact me cry me busa na age ni say we are sure say we dey 17 because we hwe ne hunam no me say we sit here and 17 ko me ba we dey 10 years ko ne o wasan no enti na me busa no questions bebre okay and e che o mo ye say o mo de ne buy na ye so o mo ko no mbesa aba enti e che na mo say yama ne ko a enne nyame adom abai na ne de no de meka nyina ne say awofo de bia na e o mo pese bia e be ka awofo asem awofo your part beble to play because e mo fra na agi ye nsamo a e ye Debi ameka say from the basis now we start atiti abofra no e ho na asem no wo no free by so we say yes ni maami sabio na adwene mu nya nti ye de na mane anti no so fo say sabi nkai ni ya ni yema dia pa menye sure some ko be ka na be state okay we dey break it down because of section na we ba na nti ye ntwe mane mra na from ni we ba ka no we know where to put it. Can make us asem so because enti make us no. Maame no say nye onu ame mu ade enti onu oye na dwuma. Onzo baby oti we very busy person. Oye na dwuma. Enti na nie kasa ense da ni entity ye no so enti me nana na te nana na eye bibia nana na wo de yesai. Ana wate an fo say makoche so wa enti mache say wo so wanyum na abo no. Eno nko na otimi e kan yo. Okay, what am eba? Na me kosi me twa me ho mra sisi a evangelist Naima ma me 2 minutes yeah me Nhyira me tia enche hene okay and a display card no so nti pacho okay de be adwuma enche hene be your mind tanokwa bentu deterred enche hene pia na me tia ene me ma me kumba Naima eja nyame nto nyansam wate amen she maame na otiti akola no me bona baso ni movement a otumi di police to aye abrante no na nipa bebre na ta yusu omo akonya omo wono ese boy ni dem okay o yusu na konya owo mo de dada akola no yeah otu wa say ye misane ye wana misane ye wo baro barber shop na say the barber shop for si we nkola no barber shop for no sao baba for akwa mo pama rough no pe you see akonya ni you na no de ahwe no no de number okay baba for si we nkola no ti ne bag me mo no nkwa barber shop okay me de ni tinaka me yi we ya me de ma de ko se do mi si we nkola no ano de I am barber shop for baba for no mo nyina de o mo nyina baba for enye atwini adowa o mo pama rough aka 1 minute okola be unity
ho anu ache nada we mo be catch us akola no ye misa akola no we ni ponini asa bo we da because one akola ne da no na akola no enu even 50 years hey na wa ba ne student na mse Ghana for ye serious e we student every course only akola o she uniform and akola go school when ne da o call life in prison every course from no okay sound school ya kwada so ni you the punishment obey them okay the difference no what you say what the number be asa to bo ba park so say ana ma kwase sa me dem na dabi o akola ya be 20,000 one ne die 20,000 akola na one ne die ya akola no ebra na wo kase ina na me hwe e pa kura de nyim kura woni bi e pa ya de wo na sra kura wo bi o one night akola we kura de na me ma bi na we ne ho ba na akono. That boy must be arrested. Okay. And he must be fake there. The man red card. Okay. Baba ni biya oyakola. The man red card. You need to repent. Okay. Pia, yanko. Ohemaa. Eno. Ye chia Dubai for nyina. Okay. Bia wotie bia. And so why feel? Me a nice woman dada. Anti yam na meka. Na da me wia wem na baba. Yanko. Titru me chia me nua amejewa Metropolitan Mago Boase station wa. Okay. Yensa hwe ni say. Akwala no. Ukọ baba ho a ye yuti. Na wo watimi obi asa wo pe. So wo se me pe no. Me pene. Na me pene ye. Na wo ye ne de because ye sha se ne die no 13 years. Yeah. It was say that taxi driver na biem. Se me baba se ni be yimiti. Na se wo se me pa. Daddy we ko bom ma me amane ana me school ni ko ana me school ni akola no ko baba ni ni ko be suru wan chichiro wan tam na ko se da keto ni mo enti ye hwe akola no so akola abone e wono so ye ye we hu se se wo ye wiemfo bi ba wo ma me nua e na etito e bua wo oda na o ka no be so masa order yan kwa ka 1 minute eni na chi o put your we can say put your there go back am yaka put your there yanko Ohemaa eno dia me pesa moti ase ne say mo ka brand here fine me no mo ya adwen but abayaro so yakora bone okay wo ko se wo ko yuti o no taxi driver di ka fa no e na wo san ko ye no brand na fe bi o se sa tab no ni phone enti wo no na san ko ye e che se no wo ye denti no wo se brand friend David mo san tab wo se wo no ni phone akola ne ho nya ne de okay phone bi okay order in the room yanko what can was me you it's more na kai enti no na kai ampa yanko sa akola se abrantie ne nye fine me de betiase o akola no so yakora bone enti sukufuo nkoda wo no mu ko suku sese ya wo mu ye yesa ne cat ne go no ma hwe Ohemaa eno se ye nkola ye no wo mutena eni ye mane ye nananom no se ya mo ye ni anko mo hwe ni abakola me ni se ho nanu mo hwa na 10 seconds I said I love you hey o sisupe ana mbisa say oba na why now o so your oba na so you lesbian it is ya me ni amre o ma kom din ko hwe nkola no a o ma kom dia kola we kom din no evangelist okay order 03220835818283 Mr. Wada wadwenkyere wofra wo TV de dwom ntem na simane ne tete aduasa fa wadwenkyere bra na ye nkomere so bi ejina homa no so hello okay 03220835818283 mama fa de kan hello hello fu di baby afrafi asije kamu na odemo enka unso pa uni eba mako district ni ya mim yo papa yete o de baka se demo baka se enkwan kom do mu ma me tin hu kom ni ebi ni mo kom ni o mu eye hu bia o mu pe mema ma me ne school kwala na mo kono makama o ba ko school na o bien bag MP3
for ka sie mame and unibody go MP3 I the bonum MP3 hello okay Matthias here papa abano Benewaa nyade akalanso ya akola born A to Z mame entino o se adusem kokura ka se o say boy na break na yi o mi na no ka ya kokura o be kibo ni say boy na break na yi no and then sofo ye di boy ka magina di and then bala for na bi ni mo se o ka no maga o mo ka sa ho mi se be pasem let me go ka ba ko say o to ka sa mo bi o ni ma ya ta abaya be no ona o ko fa na mpana why na wa phone na ho mpa cho na yenkwa ne 10 mesre wada wo kire wadwe 19 na wonu bi aba na ye ko hello da fudi baby afrefi okay option say no miensa MCR okay no miensa ebo na we wadum tibia o last submission me say nkodan ketewa na o mayiro mo ho ne meme deda no wo ka wo si o mo say o mo den mo red card eti je na wo ka kire mo de me ka kire nkwala se o mo nto boboas na wi ase nkonya wo mo hwa kwala iti ha ne busunyi ane wonya akono se wo hwe suku wo se na me se school atade abrante no so school atade wo se school atade ti de to boase enti de ye ka adwuma no enti de ye tu nkwala do foro se enti me amoja akasa sese ya ana wonim wudi batwa men kasa ma bre me ho ase okay ba ye pon dia case ni be kase no me nsa bo be ba abata no be mo den fachi abata ne de me efa me ma fa we na efa mama ebi we okay yeah me ma fa we ni de fa so we mi ona mo be am tabu yesu efa bi me mo red efa bi me mo we okay nti ebi bo mo den okay ebi so be ye na na enye ebi no fra no ma ye bia ba de koyi but ebi so de na okay mo say mo fra no all right am say no me nsa no abo case we I ajane no to echina ye bedi eho enkomo eno ti no me nsa bo no we wadom ti bi adwuma de edi ho no etoa so edi amam medin edi Ohemaa Benewaa china bra na ka chiro bi so over the TV into Adom TV obra we are going the next level yana masepa eno madaji amone ye atsena mame nsa kwa ahoma no so mesira mu wadin kire no enye tew ukire mu wie ya mira na mewura na yeko hello pacho mo hwa ahoma no mame hello hello Simabi Bunny Simabi papa bi Bunny yanko wa ni so bebre me da so bebre mama ntia no abeda for san say adwuma bo ano den ke edu gas so nsambala kete na police station atwa wotwa me ntia na Ohemaa bi ai ababa we odi ai akwo yi trade ni wura wono na ketwe mu na wo se atana che kada zaman so atamo antia o me amason me di bi mamwai that's ono de obi atani bia otimi so no film na o wato de a onko so ano onso nim why na boni atese wo the atami okay yen question jana me fa bi wo hello hello opi this year fire kwai na ewie de meru aho ewie ase mpefo si obi an wa oni wo na me kwa me bu se akono ko papa wo hefa edusie na se bien ahye yawo emamba ma no suasa se ni ankom ho a ebejinsem he na me sra mrante na ba no witi no monye careful enye sa no me se sene gu muso no mutimi tena wi ase nche hwe boys on witi no o there is this time it you ko yuti ane bo odin wo Ghana 56 70 cities see across 16 years old otimi nwene ma ne ho oh ninti wo fasa konya ne so ama akora keto we sei wanyem no ye ka ho o se kan se ma se bi akora ko onyei because akora no so otimi nkasa masa hwe yo na nyame wo mura akora mura ho makora no aso we asi be kure ni nyama nyame nkam okay all right diemfa ebi wa hanso so hello. Yeah, hello. Medo fudi baby afrefi.
Ebubro Kron start do mami. Hey, okay. Ebubro Bajo Yanko. Bajo Yanko. Kan say yebesra komamara for Musa Kolano na jine akasano. Ofom na boy ni na anya ade. Oridi akola na we say na jine ofom no yusu na jine dia man. The boy na so bibi pa be kan o meka because the o say ke kan o say akola na ofo buku o dia fayi. So na normally na. Okay, Pacho Monfa for Emma me na yenko studio. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Madam Pacho. Would you baby afrefi? Pacho Mama Helena ni Kasefi Holland. Yo, Mama Helena Pacho yetio. Yo. Ohemaa ni Drawe dia Mr. Meka. Mr. Monfa Merriman or Monin Clan Ketwana yes and Yama winning set a good example. And Slama or my Ghana. It's after ya too much. I could go to school when you know so short. When him be our benini, today I was within a dream saying. I could have kept one safa. After the car, a baswa sabacan. It's a Montana who be my yes, let's say too much. No school for Uncle Lano, so no more education if it's a too much. Joe, Mama, Eda Sepa, me family last caller. Hello. Hello. Me no foodie, baby, I'm fresh you. Me wafazie. Wafe. Me wafazie. Wafa yanko. Joy. Me am wafazie ko so pokua. Dale okuni. Wa make amem ko tanta chima kumsiano. Original ba ko kwata. Na mo fazie. Ka bo so make kan say ye be sen kola no. Omo telefo. Ah, adai. Oya, fine. Ah, adai. Makrao. Okay. And now would you would me wish you happy birthday. Yankopon won shira wo pa. Edi bi no ma beka mensa na we be the way kwama Samuela Ajua Adomasika pa. We a free a TOT or a Royal TV. Was he and wish you happy birthday, Manopa. Sansuna Edward Nana Sapon Ozail. And a birthday. I wish you so happy birthday. Yankupon won shira munina. Aka misimano and nine mamin chamamona obia Emma me run down na yanko. Big Mama. Benne enkomo aye die na wo ketwa to na yenko me ka abrante yi die etwa to Ohemaa so wanti ase se wo yare a ye hu ne kuma sibre okay me kai se wodwom na bodam fo mienu ba ko wi a wa bodam ba ko nso nam ho be magram kama na eto dam ho bom ho so e na omo di nkomo o se mi nia mi hu wa che se to wo ko no na de wo wi an se yo mi ni e nyame nsa wo yare okay kana do je se minimum ada wuti ya power na just wo se wo no wadine ni nye a cha me de no okay enti no ohu ne ho se okay okay but onye okay ususu sa sorry no na ye nsa na se wi na no wi no betimi aye because obu o wa aduane aye die ko obu onye aduane bia na ye ma enti obu ha wi no aye ma na pod be bona djuma bi o na o kama ebi kwa ne ya akokon kwan okay ebi de ye nkwan odi ne kama obu o soso na wo moja no ade ne nyamti minti min chese ye wei ana say ye wei okay but on tia say enkoyi okay oyare yo evangelist mame 1 minute na kupo Nhyira yeah na ma me kan simbi ewi ase won enyina obi mra yeso na emfa mpe ho wani je okay ana wa hoto sana ni pa ibretre yeah ye hwe obi mra ye na ye gina so na ye de apɛ baabi agina to da bia na ye de nyima no so to da bia ho a na ye bo se akola no so onim ne ho so hwe entinka wa ye panimu no hun se sebe se wasere me kokokura nye kokonu na me begina se mame no na nsa na mama e wo baabi o ene wo pa dwuma kra obi amfa nsa wo to fa sorry friends no na mesre
atiefo etie me se se kanyam sum a Kristo sum ene sebe abrabo kronkron mu no enyina obi mra yeso se sebe me pe o hwade enti ana sebe me hia ombo anti ana sebe adu pempenso a age se oba beso me mu kakra enti age se me jibibi firo jibibi a ne bo me den bibi a sebe nka me ya ma dwen se me de bemma but anam se me nsa be hye wonu mu nti o ye me sa de in fact enye eno bi na emrante ni bi di ye ma no ene filling station kra ye no wa na mobile money filling station and the wo ha no no me stress enyusu tumi emphasis will be it's a sin against the constitution of our Lord Jesus Christ. Amen. Pacha mo amen say ko ai. No ma ya me kan kakra ne say awo for me de bia me wo yeso ya ma me ye form ye nam fufu na ye no mu nin komo said ye be kokotena ba bi ni nam fufu a spend time edi komo e wo mu se ye pesika e de ahwemofra ne de nenso ye mpeme said ye abofo sometimes o me no mu e be ko vacation because o person onya brema ne ba no tini ni di komo no abofra ne hunu no so hunu na ye ha no nyoma bebre wo ha ye ntimi nye because of e bia ye culture ne nyoma bi nti oba bebre kra obi be say na wo ye ni wo se ni kutupa ni ade but sakura pe bibi na wo nyama na okwa abonte and bad influence efra abonte na ebeba oba eto asen enti sa wo do oba ye wadanfo na ni di nkomo said bre no wo ni di nkomo te sa adamfo a bibi ha ni bia obetimi aka che but ye push ye ma no too much omo ntimi ni ye di nkomo ma ye hu omo hawo enti obakwa abonte na obi ato indomie ama no said ye baba fo ye ya indomie enti watimi asha abofra nyinsai asa apamo SMP but abusia 2026 Mr. Wada ya frefo ene ya frefo a mo hwe ye nyina pacho say ya na ye kono cards ne enie me bacha obebre cards no enie mi wie ya na me de ye number no etudwade ama wo na fe wo hawo no nyina nso wo de aba ade a ye chi kokokokokoko aye abomination a ye nye no me bacha ebi pie fie ha ye be show record wa wo tie ana wa wo be frɛ no no wa ma ye hu sɛ de asie yi de ani pasmesi ye ma no red card cry abomination ti red card bia ye pagya de kyerɛ no ye ma o yellow ana kyerɛ sɛ ye bo kokko sɛ de wa ye ne nye but you have another chance wo betimi aye bibi foforo green yi de na kyerɛ sɛ wa ya de pa ye hye nkran sɛ enipa nkoso anu onu nye bi nti ne akoda no me ma no red Bema no me mane red. Ma time no ba time no hwe ba no akra so be mane red. Fi say we have a lot to say. Na Nyankopon ya adom ochina. Ye beto ye bu ase ne ya do asem no musu ko ntwa ekura nti ye beto ye bu akọ. Asem bi echeche wa wunyanya akamafo wunyanya no be kama wo no. Ye production line na me de ma wo ifre. E mane nhye hu nku ansa. Eye 0534 186 209 0534 186 209. Meet him for the last time. 0534 186 209. I know the production number. Tifina ko unya frey ya medical bisaw. Dear see any pass me say red and I yellow. Na waka se we de ye man red cry. You could different level. Tifa ho shem. Be kakra na nya be frey. So frey emma. Midi Edi Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia meche wade production team ne solid wonu nyina ka ho bi ne abadwafo ene na dwumadi ne eko kama ba bia dru ye be sorry de nanso aka dwaton de no kakra ye nton na afa ye nkofie ekra yo Ohemaa sabe ye da sepa ene enko enwa ode aboye download app na to phone so in the process maybe say promo code ayedian no about Nhyira FM ahye e basa automatically no ye chew £5 and €5 and you more euro so America na Canada ye chew $10 for free o send this cancel ye nto we tap send it there no fee hey they just say o kan yo tap send no yeah ojo what's on this channel okay any mama check them some fro
Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memdaba. Ofa, Pacha Mamen Fro. You know what when you say? Masoya yes, Nana. Not there. Se baby, I'm here to me. And I'm a fast and miska. I didn't count what the cosi will be snowing hypocrite discount. You're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of mobile some transaction or order. Debbie. And catch you, catch you off. I say, on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About some mobile money and our bank account. Simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app not too full so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, anyway, I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memdaba. Ofa, Pacha Mamen Fro. You know what when you say? Masoya yes, Nana. Not there. Se baby, I'm here to me. And I'm a fast and miska. I didn't count what the cosi will be snowing hypocrite discount. You're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of mobile some transaction or order. Debbie. And catch you, catch you off. I say, on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About some mobile money and our bank account. Simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app not too full so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, anyway, I'm checking my sound from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memdaba. Ofa, Pacha Mamen Fro. You know. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumase! Can you feel the beat already? The LIVESTREAM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or tickling or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire LIVESTREAM family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The LIVESTREAM Fitness Walk 2026. Ramian Nantanantuat. The framing master Amwa, Naso from
yɛfrɛ ha no mo amoa automobile service enterprise adwuma yɛyɛ no ha no ara no yɛ spray car ɛyɛ body wash spray car ɛyɛ inside land nyinaa kama o car bi wura ha ne spray car ɛyɛ kama paa yɛnyɛ adwuma basa yɛ adwuma sua adwuma wɔ me master hɔ no mo 7 years we are me pon me ho no yɛ adwuma no wala gi sale hɔ asaf market ona na me yɛ adwuma no nyame adum hɔ de na yɛ bo ntaabo na yɛ de yɛ adwuma no yɛ nyame adum a we ase nneɛma ɛsesa no that ebe we ase nyinaa no na wɔte yɛ nya machine bi ɛfrɛ no oven yɛ de bi so ba ha nti nyame adum yɛ atre hyim ɛwɔ apem so a yɛyɛ adwuma no ha o de cars maako 100 koraa ba wonya baabi de asi yɛ adwuma kama paa wɔ ha me wie school no na me nya school anka mɛkɔ basa tam na efie emu ɔden ti na me nam adom so ma me wɔ fa kopi amonane ana ɔmo de bɛto adwuma mu am bi sua adwuma no sua adwuma no so wie no wanyɛ maboro ɔbɛto afidie ma me bi shop no yɛ de ɛde ma me ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne ne nyame adoma edwuma ba bɛyɛ adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me ho no me pon mo master on mo 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bisme nya baabi a kɔbɔ mpae ma me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me yɛ adwuma no 24 years ni asa nyame adom a me sabe bie company we kesese dinye sɛ ahase no ana iti me kɔ yesi machine a edi twa fela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an ne twa fela no ba na de nyame adom ye o machine edi twa fela ye o machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de car nti bi bia dry not ma aja ko she wo vi no aye challenges you woman say on say ade bia obehase bia no mfa ne easy the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds SUVB bi wadu asa na nipa maako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa buchire kra kokotena okoye adwuma no na kamiti me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie mu obi ekwa ama me a ene metima nya machine a me yakasa me hu se metimi de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine se use no komia no the whole machine bi e no eto ye machine we e quality machine a je se o de ka ewura na wusua bia ye kama be yo ka be pie no be ka se e di flabo che na ye I want say adwuma bia woni nenso customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de ye adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka na de make to say ne de minti menye enti me chire ma hu say car we pinti say ne bit ma ye de aye enti me work machine no kura na me fi say be hard na mete so aye de am say be adwuma quality na kwa etima ba because your cars in wo pinti a can ent che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo bo penti car 1 year pepepe na car na yebasa e fra be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame ni no so ye dwuma ye na ha no ye dwuma wona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se dwuma ya ma no woni biansi oba time se car no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready e 1 month 1 month no bana aka na ye obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na ye bi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bi ama na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nye adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka bu a ka wi abeba na o se bi abeje 100 cedis
obi so obeje 5 cities na say 2 cities ayede aye paint no kwa koto dia ba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no we can be say was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say e din kudi dia ye de papa obi ne e de car no ko koshim no obi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonkon wo ha no enti ma ni pan bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etimi ye de eboa ye kura na ye sprayer no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho wonenyi opon se maji wa adwuma e bia me je o se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yi ka ni pe na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye de aba because asa obi a o ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se o ye professor bia no e wo se adwuma na wo ye no emu obi mekye wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni ji ka no ma mse makoma eto me yem mse me ni ji pa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a eko ne se omu ni abotre ne twen a de di adwuma so the gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia no da adwuma enti e mo ama nipa bebe we hye o maka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama meti ma bibia adwuma we ene se na fom te bi sikani ble chi a kamiti me bibia adwuma ti me tun kola ni na afo se wusu adwuma to wo asesu adwuma ne ye su adwuma ne hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi a wo nhyira wo na ma ne kun dia me master nhyira me me pon me ho no me som no na ma ne nhyira me na mpo start adwuma ne nya me dwuma be dum pempen so a odi madu me ni su ade hu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there and from conform bebe wo dwuma mhia e be fa training school na ba ha ama amanfo ababesua ensa no dwuma because registration ya the air condition ya the fitting shop ya the sane mani nyina bebem ama obi bia atuma be adwuma no ama apem so ya ayeso amwa with mobile service enterprise tumlikana for adwuma bla na adwuma ba ha wani ni wi aseda na nim se be nkunidie ama ye busua no ya adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama amwa with mobile ayinshira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wana for ni fedu bia kokwa no so obedru ho no fair junction wana wo fedu bia koso ba utra insu mo bunsu bu ha obedru na somebody so si ho no ana wo fitek so na eba obo ye PS na amwa automobile ebe yi company ni di no da bia wo se oba bia direction do beba number ni 0244 465764 0269 428204.
still no di mechi ani ya cheche ko no me ni ya ko kakra na me cream ni tiri ni na e fom brim mine no fine mine e friend no to boy minim so what ya so bo e bi a wo nyina no nti bi da cheche to boy amas nyeza sa gugu mo ni bi adwa no de oye na mas okay mimi di adwa no oye na mas enti to boy si na mimi hu no junction hon ti bisa na no so kan no kra ni kire mi okay enti that time me boy na to boy na betwam ko enti to boy na the information ni come boy ni hu say ugwa ni side check no enti mimi nam jan kwan ni so mimi be hwe na boy ni so him bet say ehia o we action tetene kwa na employer of the film action film pa ehia no ba we ni etie we him bet bobe po na no sane se mimi hia no no so fi say yiba na wo bet no wan me side check say so nam fam so nam fa ha okay so we na we no him bet ni ba enti when you bet na we nyame eh be bi ye junction be bi fi ni sina junction ti ndo no ma me wo ho ana ma be na me se ga na adam go fa ne be no amoma anu no be da makobo no ene ye ne sa ntokwa de nyame se nka no krum ka se ma me na ngira mechi a na me di tro okay ene sa ntokwa ne de ma me ni gina mechi kwan bi enti wo de bet ni san bai wo de bet ni san bai wo ntimi anfa nka me na so no him na na ye ne fe no be him fa kwan ne ho nti woni kogui yakasa kama hwini ho yete kama nti sa Friday nkwa boys ni be free kumasi akwa baaye ho ma me ye aduane me ka banku ni wo crosstew da na wo bu girl no na de woni twam o ndi abesinko okay abesinko okay nti yete wo kama hwinsi ye nkontokwa Saturday na msa da bi me nware bi adenti ya me pese me hu fisa sa asem wo si esi ye na esi chei emu twen ye am watwa bibia so ma adenti am se me nware bi mu empabo anim atade nim panties nim se oba nya sika kura boniti me hu bi wo oba akohoma na ese enyi me fa ne se ba se wo je fadidie bi ni wo ba se bi age no a ne nyina ye ndidie na teo woni na tena mma ne yese mienu woni na tena ma wo baako mienu ama wakofa cheche kura ma wa be no amo cheche nko akura o msa to aba akura wa trade nyina oni ye to 3 seat se wa trade jansi karmu ana se benjezo kamu aha na ma wo aba ya no ana yede na onu so ko hu se wukunu mra no madam fo no wa trade mfa se gane ni nyina wale fie baako bo no so waja wale se de medi ye eti wode mimi nya boy baako ko ho ti boy na be ma me tip off se go bi tip off bia wo be de akire ma adwa na sa tamu no akwaje adwuma sika okay awe de adwuma no electric reader che no nya manse adwuma na wakwaje adwuma sika ti kasa nya no de ga ne ba ho na me kofa na me kokrum me beton suo e wo krum no de ga be ti me ba me hia wo ne ga no but na me de minim se ne mpena no no enti ga ne hu me no kwaku ma amini nsume baba ma no osem kwaku ma amini ena me de minim na me de mtwenti me nua ne be ka kire me no trede ne da kokko kire me no no so me nsa ko chente ko me talipo bi hudi no kire me fie no ga nti se ga nti na me sa mate ti ana papa na me ba no kwa ma na me fa nko wo yimbo sata na ka mu ti se na ye ho ka abu nei okay intimates wo ye ko ahia me sesi a me ba ma anwale na uja oba no ho me fa no kwa me ko hwie nso bu me hu wa ti bra ba ko fe ni ke o na ne taxi no kwa taxi na ye ma no so fe ko fa ke mi so fa me nenye se wo yin fo no be pon ajam so na me boa nenye we yin o ma ke da jansi we friend track assignment o mu ye ni gina ho sa ga ne friend Mary Mary o mu ye ni gina ka na de chenwe o mu ye mu ne o ajua what they say in the cheche ha Mary me te Mary ntina me ka sa ne ko okay mi du o mu ye ni gina ho ni age 3 seat be ma ne te dan ho be ma ne te dan ga ni shemfin na mtosho. Smiles are one of our most precious gifts.
The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Right, good morning. My name is Somek Dut Milon, the Regional Manager of National Ambulance Service, the Asante region. I want to cordially invite you for Laugh FM walk on 31st January 2026. This is for us to walk, make friends, and share some fat. You know, in the Christmas we took a lot, and we need to walk, share friends, have connections with each other, and build a good working life. Ambulance service will be there to take care of your health and anything that you need. You're mostly welcome to work with us with Laugh FM 2026. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Hello everyone, my name is Miss Joyce. I'm the HR manager for Oak Specialist Hospital. I want to specially invite you for the Love FM Fitness Walk on the 31st of January 2026. It's going to be an amazing health walk on that day. Please come, let us all burn all the calories away. All the food we ate during the festivities, come and let's burn it away. Thank you. The Love FM Fitness Walk 2026. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Kumase! Can you feel the beat already? The Love FM Fitness Walk is coming your way. What is the state of your health? Is your stomach contour or fuderedere or tickling or all that? Join us Saturday, 31st January at the Kumasi City Mall. And this year is going to be absolutely electrifying. We take off from the mall at dawn, walking together through the major streets of Kumasi, Adum, Bebia, turning the city into one big wave of excitement. Cooperating institutions, churches, associations, fitness clubs, cliques, Jama groups, celebrities, and the entire Love FM family. Obia is the perfect opportunity to bond, network, recharge, and start your year on a powerful note. To register your group, church, association, clique, or organization, call Eric on 0245 594425. The Love FM Fitness Walk 2026. The framing master Amwa, Naso Amwa. The Flahanomo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is Spreaker, Airbody West, is Spreaker. Inside learning, kama. Okabi Rohani Spreaker, kama pa, Yeguma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pome hono. We adwuma no large salary ho saf market. Ona na be adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo won taabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing near sesa no. That one ebe we are seeing na no. No ti nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti. Nyame adwuma treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha o de cars mako 100 ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school an kameko. Mas ata me fie e modern. Ti na me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me de beto adwuma mu, am besu adwuma no. Besu adwuma no so wie no. Wa nya maburo. Wa nya adwuma no wie no. Wa nya maburo. 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 Wa
obeto afidie man bi shop no yede e de mane ti adwuma na me kura mu a wasaf market ne nyame aduma etima ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma ti me sabe bie company we kesisi dinye se ahase no ana ti me boyesi yo machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko ana ne twafela no ba na de nyame adum yo machine edi twafela yo machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound de kan nti bibia dry not ma aja ko shewo vi no aye challenges you women say on say adie bia obe hase bia no mfa nizi the premier na KTI nko ana na ovi asa 1999 seconds SUBB bi wadum asa na nipa maako bi si bibi enti na emani die kese se be se mpa bruche ko akokotena okoye adwuma no na kamiti mi beto machine bi but me try me try be 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi kwa ma me a ene metima nya machine a me akasa me hu se metimi di adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we ye quality machine a je se wo de ka wuam na wo supia bia ye kama be yo ka be pie no be ka si e di flabo che na ye why I want say adwuma bia won ne so customers ni do oba o se me de mi penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti make sure ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me workmanship no kura na me fi se ba hadwa mete so aye de ama se be adwuma quality na kwa eti ma ba because your car sin bo a wo pinti a can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo bo penti car 1 year pepepe na car na yebasa e fra be boy na car bila for no so na masa ni ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en mi na so yadwuma ye na ha no yadwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se car no e 2 weeks ya 2 weeks no wo be ba na are you ready e 1 month 1 month mo ba na kana obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kura na bi ya 1 week na na ye wi na ma so se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye nye program ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fo ye de e bre enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cities na say 2 cities aye aye paint no kwa koto dia ba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ni wi a ye sa polish car no we can do say was wo wase car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say e din kumi dia ye de papa obi na ye de car no so ko shim no obi be na de car no ko shim ye friend spring boot be na de car no ko shim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti obe yi car no be pie no na car na ye kama enti nda ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma ni pen bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obe ye adwuma no etimi ye de e boy ye kura na ye sprayer no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho woni opon se maji wa adwuma e bia meje o se 10000 na mi spray car ni wie na mi yi car ni pie na mi hu fort wo ho
Mesa Sunday can I am for. I said, Mama carry right because I said, Obi away. We are no quite for now, so when you man any subia, and that's why Professor Biano. I was saying, man, I will, and will be make sure say, I need, that's how you see, also quality on, and if I'm a facana, and if I'm a banon and Jikan, when Mamma Makuma, a Tommy, Miss Manijipa, with Edmane, it's my. Kakra mede tu ye mano ene mofra mo abesu adwuma wo bi no a ekone se omuni abotre ne twen a ye de adwuma so o de gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwakotra wo bi mu no me prepare makwakotra wo bi mu no ato paint bia no de adwuma enti ye mo ama ni pa bi we hye o ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sikani ble and this animal in Naiba. Yamika say, me started at my way almost 26 years in Yamama met my baby at my way. And I say, enough for tell me this can you blech ya? Committing me build man. To me, two calling enough say, who's your man to was senior money? Senior money, no pong home master. Then shall be a free master in Bow beyond, won't shall. The money come down. They must say, Shalami. The poor man, a summoner. A man is Shalami. And I'm posted my name. I made my bedroom pepper so. Many who are doing pa me person me when say the next year to next 5 years going there. And you from conform me baby what you here. A man for training school na ba. I'm a man for abe senior and sanujuma. Because you're the stretching, you're the air conditioning, you're the fitting shop, you're the sunny many na bebem. I'm will be at my man. I'm a PMC I assume. I'm more with mobile service enterprise to me can afford my blah, not what my baha when you visit. And you say being dear, I'm a everything and Yajumano and polite no yet more hanging. I'm more to mobile. I insure. Occasionally, a PMC fair junction, a man eba would do filling station one for if you do Yako Quanaso. We drew on fair junction one, if you do Yako so bar. Would try in some Bunsubuha, we do another somebody to see one. And I will take a sooner bar. Over a PS now, I'm more to mobile, a big company in the Gino. The beer was at Obebia, direction is over. Number near 0244 465764 0269 428204.